ia whawhakai, ia mor silfia o leo ua. Whakingo susuenga fua Kakau iei. O lo o sokai fo ia Kakau iei mal Pasifika akoa, maku ia fia. O lo iai le PTCCC, Pacific Transnational Coordination Center. Lei lunga i oile i lunga whanor malo, o lo iei uma leo Pasifika, o lo iei fo i male Transnational Crime Unit, TCU. Ia o le foi sa fai fongo le karua ingi sa maaua i male fionga ia lau sa lino. I mea konga ia leo kupu mai. O le foi la e li whainga whapsekala le Kaimi ngi se i mai a susuenga. A susuenga la e fokusa. Pe ingi sol kula fongo sa kupu ngi i ongo whai e onga moria ingi. A le a foi se mako sosoangi pe a kapa mai le susuenga mai Australia. A Kaimi ngi ia se i mai asinga vai aso fa nga solo susuenga. A Kaimi ngi le o mako loa. Ia le ufa kingo i foi susuenga. Ia ingi si foi me kaunga ki kilo i mako mo le lumanga. Ia me sia sanga le mo si o kakoku. Kakau uma, kakau uma. Ia man falo alo. Ai. Lo tau pula bela yo ma. Ole ma lo e viso ki fonte o spasa na ia tu ma ni ta pula bela. Lo mo fai una balanga ia nisi mai tato tu i isi tu fola. Ai sia tu no isi atu. Pe sa ole fa mtalanga na fio ma pe wo mai fu isi fa mtalanga bai tanga le ma ia ke loe me ka kus folau ia e ian kanga luenga fiko i kongo ai ia al susuenga mako a fai e kus folau sa maua i a wana fasul kula fongo ia o venga e o ia ilo winga e kaunga o ia i moriang a e le whainga wale ae mangingo umaka e ke ar kasera kus folau e bako e dako official immigration ia pe o le siva anga ngal susuenga yang au ko sila fia ia pe se ngoi ka kikila ko ka ko New Zealand mai ia pe la nga le fanga solo susuenga ia susuenga po a passport nga ia ka mai ia ai se yo se ka mi ru ia nga ma o kiri susuenga man mala mai foi le mano le ku te tono le fanga solo e penso la pensione fa continuare la funzione ai ma uguali a uguali sono tanti per gusto senza che non Leoleo in them studiamo sempre ia o ke mi ge yo le mako soka inga le fa nge yo le mako soka i Australia e pero fa ia kolele ia ko se fa ia soka ma kupa ai o Leoleo Australia le mo ke ngal lo Kaimi nge o me ia mangingo i o se kula fo le ka ke vai ko puisia ku elo nge ai le fa ngo fo ka ko nge ia ka ki kilo ka ko pe se se kula fo mangisi me ko pu nge e kau nga i lo ka ko ele ia na si office ka ko fa mai kiel me le o mako e nga ia su por le me fa ka inga por me o ngi kengi nge e nga ia ai ngi so kula fongo fa ki ngo mo dia al maksu so nga ia le fa kwa fa ya ko mus ke me o lungo mangingo me o no fiona tu langa dia tu ta do ka si dia muta wai o mo se to ta inga tanga nga male ai nga o ila o e ai o ke mi nge a ko mo le ngi Kaimi mau ki so ka ia la yo makunga lo mau ki su e mo pe ye se me ka wo ma ku vai ai ia pe o fa ia ku e a ye se me ka wo ma ku lo ngoi ma ki o ia ya ke mi ile su e mo pa ka inga po ai ngoi ngo ia wa passport ngo ia me u ma nga te veo en el femenino por la asa o ali aso esa chuta i mai ia nisi foi o Leoleo mai Vietnam e po Australia foi is tonu Samoa e winga le
Ia e pēng whai a kole i le Pacific Transnational Crime Network le lunga i a Kakau. Na ia Leoleo Australia, New Zealand, Fiki Konga, Kakau. E so kai sa ora o le i le o le center le o organized crime le ngai. So o so kai ngara makau le manga mau ke ngā lua e ma le team nga. Ya ke longa u mangingo ngam kau. Se i umar susuenga. Se i umar susuenga i nga fa mangingo ra i pengi moria. Ua ma venga kalingi so ko sidia le fa maka susuenga. Lo atu pefsi uma ia ho umatu. Ilo fatu afaya leo so tu susuenga. Papena fo i le Transnational Crime Unit. If I ia sa uma mafa'awawlava update ko records. Wala ofisili. I ngoa ia e salalau mai fafo. Le ni fa maoninga ia mātou. A o ngoa ia nawa ia o tau. O iai suafana tama ia to tolu. Ia tau lisi lea e tuli loa o tau pe tau te mata I tūfo I ku'u iai ko ia focus anga e ko so enga I ngoa ia tolu. Pe foringa mo levanga ma komisar mianga. Kali rea. Toi o toale ta fisili kama mole o le sa fisili pe o ana fea tonu na so tai mai ai ia Australia ma Vietnam I le mata upule. Wa o le na mai ta winat. O le lipoti na tau na fatau no wina e los fainga le so tofi I le Samoa I le Samoa. Ai po ana fea la na o mai mata upu I tonu stato malu. Ia ole me ele ako se vai aso. Usanga ku por ole me pe kasiare aso. Ai so kai lo ofisa ia mako. E langa fai aku ia ole keisa ia. E se tuistik se nan ku po ia se la ku. Al kilo kako male va ai lo que na describe. Ele se me fo I Leoleo. Ele fa kingo lo kako su nga mor sanga le mo kako ia. Alura susuenga I so kula fo. Mako ke update ko skai. Ai pengo vai aku. O ngisi sili o mai ia. Ele fai kari le kai mi se fa alu susuenga. Io go mangingo na ia uma. E fala u fui o ko. E tra ai fasili susuenga. Ai le fasili o tu na fai le I tu a ina le o. Fai na le te ai atu I fa nga le yu fa tata o tu. Na ni tulanga Faapea na fai mo e se mai le tulanga le. Pero le ngala fasili pero tulanga pero le sai se me na tupu mo Faapea ni. O fa nga mai fa fo tatu tupu na taro. Ile organized crime le fai ni pe taro. Pero le mo e case le o tupu sa. Ma lo fa mo le fisi. Ole o se mta mo na. Le wisi tulang Faapea ia silsia le foi o terminei o whanga asolonga luenga o susuenga na hui atu. O le manao mianga e whiwhatara noa. If you look at the news o la emanino o lo tau sa iri whiwhatara noa. O le terminei o lana e rei mo masi update tulanga o iai. A o tulanga o tātounga luenga leo whaatino i whaasoro le leipea. Nei tātou maua po ia se mamla maangati ia matu ina atu mo ruto sirafia ai o tulanga temine o le wa panga soro susuenga a o le tulanga pe yo nei si o pe ntino mo no tina ke rangla mo se ako ia pe amo se so taina istain mo muni ma le ma tātou tina o stadia fata si ma le PT triple C.